Srdačan pozdrav i dobrodošli u svijet Melos podcasta. Ukoliko želite da podržite naš rad, pozivam vas da zapratite ovaj kanal. Moj današnji gost je psiholog i psihoterapeut Alan Markašić. Dobrodošao u bar. Hvala puno na pozivu i gostoprimstvu. U posljednje vrijeme dosta se govorilo o medijskoj pismenosti, a jedan od razloga je i taj što će medijska pismenost postati izborni predmet za osnovce od naredne školske godine. I u želji negdje da se informišem, dosta sam slušala izlaganja i utisaka nekih autora i predavača i onako neke baš zanimljive diskusije. I tokom jedne TV emisije Bio si gost, čula sam i dio tvog izlaganja i rečenicu koja je bila otprilike, ajde parafrazirat ću, ali ako želimo da razumijemo određeni fenomen i ako želimo da se bavimo rješavanjem nekog problema, naš pristup mora biti holistički i da, medijska pismenost jeste važna, ali ne smijemo zanemariti ni emocionalnu pismenost. I to je bio razlog, to je bio u stvari taj trenutak kad sam ja poželjela da budeš moj sagovornik, da budeš naš gost i stoga ti još jednom hvala što si pristao, jer za mene je to bilo zaista jedinstveno u tom momentu što sam čula i učinilo mi se mnogo, mnogo važno. Baš me raduje što tako nekad neko ima tamo da čuje tu neku rečenicu koja onda ima tendenciju da pokrene neki novi narativ, možda čak i u našem društvu. Jer mislim, mi živimo u maloj zajednici, nemamo ni milion stanovnika, ne bi uopšte bilo teško organizovati neku suštinsku, da kažem, sistemsku promjenu koja bi imala za posljedicu dobrostanje svih naših sugrađana. Da negdje cijenim da sve neke teme o kojima smo ranije razgovarali u ovim podcastima, svakako ćemo i da razgovaramo i da odnosi se na medijsku pismenost i na vršnjačko nasilje i na sve druge neke oblike nasilja, ali i na ekranizam, na dijalog, na toleranciju, negdje na građenje različitih odnosa i porodičnih i partnerskih, da sve negdje, da priča o svim ovim temama mora krenuti od emocionalne pismenosti. I negdje bih voljela za početak da nekako definišemo ili čini mi se demistifikujemo sam pojam emocionalna pismenost. Jer može zvučiti apstraktno ili onako manje važno ili kao neki sad novotarija neka, pa prosto kako što jednostavnije ljudima objasniti da je to nešto što se tiče svih nas i da u mnogome može da utiče na to da poboljšamo kvalitet života i odnose koje gradimo sa drugim ljudima. Pa evo, ako posmatramo, na primjer, savremenog čovjeka, pa čak evo i na našem podneblju u Crnoj Gori, možemo da vidimo šta ljudi podrazumijevaju pod uspjehom i pod, ostvarenjem i kontaktom sa ličnom moći. I najčešće kada pomislimo na nekog uspješnog čovjeka ili ženu, podrazumijevamo da je to neko koji je jako svedenih i kontrolisanih pokreta, vrlo, da kažem, daleko od svojih pravih i burnih osjećanja, uvijek je u stanju da kontroliše situaciju i da vlada njom. I u toj sceni mnogo nedostaje zapravo prisustvo nečeg što je ljudsko, a to su naše osjećanja. I emocionalna inteligencija je počela da nekako biva prisutnija sa radovima naše kolege psihologa Daniela Golemana, koji je popularizovao tu temu kao ideju, jer mi, da kažem, klasičnom inteligencijom psiholozi se bave već, preko 100 godina i onda su uspjeli da je nekako i prouče, da nađu različite načine da je, da kažem, klasifikuju, da je podijele i onda je ljudima nekako, da kažem, već postalo prijemčivo da o tome i govore, kao gdje je naš IQ, koliki je naš IQ, jer su osjetili da to bi ipak mogao da bude neki pokazatelj kvalitete, na primjer, ili uspješnosti individue u životu. Ali onda su otkrili vremenom da to što neko ima visok IQ uopšte ne mora da bude nikakav parametar uspješnosti u životu. Zato što zajedno sa tim nije dovoljno da samo imamo dobru inteligenciju, kao što je ta kognitivna, već da možemo da budemo uspješni u životu ako smo u, da kažem, holističkom odnosu sa sobom,
dakle da koristimo i druge svoje resurse. Tako da ako se vratim na početak ovog, a što sam rekao, na tu sliku uspješnih ljudi danas i toga gdje su mi doveli čitavu planetu sa tom idejom da treba da budemo odsječeni od svojih osjećanja, vidimo da nešto ne štima, jer evo doveli smo sebe do ruba istrebljenja na nekom globalnom planu, iako u Crnoj Gori još uvijek nisu zastupljene teme kao što su globalno zagrijavanje ili zagađenje naše planete. To su svakako teme koje su u žiži interesovanja razvijenih sredina, zato što smo svi svjesni zatvorenog sistema u kojem živimo, čiji smo i mi dio, i ako nastavimo da na ovaj način koristimo resurse ne razmišljajući dovoljno i ne osjećajući dovoljno gdje smo u odnosu na druge, mi nećemo moći da ostavimo ništa budućim pokoljenjima. I najlakše bi bilo objasniti tu emocionalnu pismenost kroz prizmu obične pismenosti. Dakle, svi smo mi prošli kroz neki sistem u školi koji nas je naučio da od kosih i krivih linija formiramo neke znakove koje ćemo nazvati slovima, a da kombinacijom 30 slova mi možemo da napravimo riječi, kombinacijom tih riječi mi možemo da napravimo rečenice, kombinacijom rečenica možemo da izmislimo jedan čitav novi svijet. U psihološkom smislu isto tako je i sa našim osjećanjima. Osjećanja, nažalost, nisu ni u psihologiji toliko godina proučavali jer su struje bile različite, jer jako je teško bilo kvalifikovati ih da bi moglo da se smatra naučnim, a materialistički pogled na svijet je uslovio da mi jedino stvari koje objektivno možemo da izmjerimo smatramo validnim. Da. Sad, kako ja da izmjerim u kojoj količini sam ja bijesan i kako da ja to procijenim koliko je osoba preko puta mene bijesan, nekako nije bilo jasno uhvatljivo. Međutim, sa recimo posljednjih 50 godina, od kad je počeo da se pominje termin emocionalna inteligencija, ljudi tragaju za tim da približe ljudima koliko je važno ne odustajati od jednog jako bitnog aspekta sebe. Zaista zvuči čudno da i psihologija nekad nije pridavala važnost osjećanjima. Jer osjećanja su jednostavno bila klasifikovana kao nešto što je inferiorno u odnosu na misao. Ljudi su voljeli, i danas često ljudi kažu za sebe da smo mi racionalna bića i da donosimo odluke racionalno. Međutim, ako posmatramo naše ponašanje, vrlo brzo ćemo da uvidimo da najviše odluka donosimo upravo iz naših osjećanja. Čovjek koji je emocionalno pismen, on ima veliku ličnu moć, zato što je u kontaktu i sa resursima koje oni uspješni ljudi s početka priče ne koriste, nego ih proganjaju na neki drugi način. Da, sad sam negdje i htjela da pomenem to, pretpostavljam da je individualno, ne može baš da se strpa u isti koš i to, ali za kakve osobe možemo reći da su emocionalno pismene i posebno, znaš, kad se govori o pismenosti, može da asocira na stepen obrazovanja ili na određene profesije, nešto, a prosto da li je to baš uvijek tako? Baš ti hvala što si uvela to kao narativ, jer meni uopšte nije palo na pamet, ali to je to. Mi često podrazumijevamo, na primjer, da samim tim što je neko završio fakultet, da je ta osoba obrazovana, i onda možemo jako neprijatno da se iznenadimo kada čujemo neke stavove koje smatramo da nisu uopšte prihvatljivi ljudima koji su na tom nivou obrazovanja. Tako da emocionalna pismenost u tom smislu nema puno veze sa obrazovanjem. Ljudi mogu da budu jako obrazovani, a da budu jako emocionalno nepismeni, čega smo mi svjedoci danas. Dakle, vi ako uzmete obrazovne institucije, kao što je recimo osnovna škola, pa srednja škola, pa fakultet, pa onda doktorske studije, i ako biste gledali to kroz prizmu osjećanja, vi biste primijetili da jako malo prostora postoji za obrazovanje tog aspekta našeg bića i da je više sve usmjereno na ocjenjivanje nekih drugih naših kvaliteta. U tom smislu i naš obrazovni sistem je jako zastarjel i treba postaviti zaista ozbiljno pitanje šta mi obrazujemo. Jer nekako podrazumijevamo da je obrazovanje obavezno, ali jako malo dajemo sebi prostora da promišljamo šta mi obrazujemo. Kakav će da bude budući naraštaj ljudi koji su obrazovani, pod znacima navoda, i za šta se oni obrazuju. U tom smislu vjerujem da će svijet biti bolje mjesto ako bismo obrazovali ljude da budu ljudska bića, a ne da budu radilice, recimo, kapitalističkog poretka ili nekog drugog poretka svijeta koji ne služi ljudima da budu cjelina, nego se koriste njihovi dijelovi, zloupotrebljavaju se kako bi neko sticao ogroman profit. I to je priča, na primjer, i digitalnog svijeta u kojem se mi nalazimo, koji pruža
beskrajno mnogo mogućnosti, ali ako mi ne vladamo sobom, taj sistem je jednostavno podešen da obezbjeđuje profit nekome ko će zloupotrijebiti naše mane, nedostatke, našu nepromišljenost ili jednostavno u bazičnom smislu našu psihologiju. Da. Kad govorimo o emocionalnoj pismenosti, posebno ih voljela da se osvrnemo i na taj segment, kažem, pismenost, opismenjavanje, negdje se i dovodi se u vezu sa početkom školovanja, dovodi se u vezu sa školom, ali konkretno emocionalna pismenost, kada počinje taj proces, odnosno kako se postavlja negdje temelji te emocionalne pismenosti i da li je to u stvari proces koji se nekako ikada završava ili on prosto traje dok trajemo i mi, jeli? Pa hajde da krenemo baš daleko, na primjer od evolutivne psihologije. Evolutivna psihologija zajedno sa psihologijom proučavanja našeg mozga je kumovala nekako toj ideji emocionalne pismenosti. Inače, sam taj termin uveo je Claude Steiner, on je inače psiholog i transakcioni analitičar i on je pomogao mnogim ljudima da razumiju kako to da više vladaju sobom koristeći svoja osjećanja. A kroz svoje istraživanje i rad našao je argumentaciju naučnu potvrdu, što je u tim krugovima mnogo važno, u radovima evolutivnih psihologa i psihologa koji proučavaju naš mozak. Tako da naša priča o osjećanjima kreće baš davno, još kad smo mi svi na evolutivnom stupnju bili negdje drugo, jer naš mozak ima 3 glavna ta sloja. Jedan se zove reptilski, jedan se zove limbički i drugi je ovaj korteks koji je nama zaslužan za, recimo, govor i za razumijevanje naših misli. Tako da naša osjećanja, ona najbrutalnija, najprimitivnija, imaju duboke korijenje čak i u tom dijelu koji je reptilski. Ali većina naših osjećanja je na neki način mapirano u našem mozgu, tom što zovemo limbički. I zato kada mi donosimo, na primjer, odluke, mi mislimo da ih donosimo racionalno, ali naš mozak funkcioniše kao jedna cjelina, s tim što neki dijelovi su evolutivno mnogo stariji i u tom smislu informacija kako se osjećam bit će od veće važnosti od onoga što o tome mislim. Primjer za to banalan, možda ne banalan, možda jako važan, su raskidi. Kada odlučimo da neka osoba za nas više nije dobra, to je odluka koja je racionalna, a naše srce je u fazonu, znaš kako, sve je to meni jasno, ali samo još jednu šansu, samo još jedan put. Možda nije to baš tako bilo, možda drugi put. I onda mi idemo da opravdavamo svoje osjećanja koristeći raciju. To je zato što taj limbički dio mozga je stariji. I onda kako se mi osjećamo pored nekog, nam je mnogo važnije nego šta o tome mislimo. I to je prostor gdje zapravo ko velike kompanije jako dobro manipulišu ljudima, prodajući nam kroz marketing proizvode koji uopšte nisu dobri za nas, predstavljajući ih kao, ne znam, prostor ili neki proizvod koji nam nudi zadovoljstvo ili ljubav. Da, tako budu reklame, ali upakovane tako da ti nikad ti neće pokazati da u stvari pokušavaju da ti prodaju proizvod, nego da ti pokušavaju da ti prodaju neku emociju ili neko stanje ili nadu ili ideju da će ti biti bolje ako to baš ti treba, ali mislim moćno je, čak i kad sve to znaš opet lako se sklizne u taj neki svijet, tako da otuda negdje i potreba upravo za ovim, da ne bismo mi sad bili tako tu došli, sjeli i pričamo o emocionalnoj pismenosti nizkog, nemamo razlog, bilo nam dosadno pa se družimo, nego upravo su to bitno je da razumijemo da bismo onda na mnogim poljima funkcionisali bolje i u partnerskim odnosima generalno i u životu i na poslu, naravno. I na poslu i u školi, u svaka oblast našeg života prožeta je nama, ali mi nekad naučimo od ranih godina našeg uzrasta i posebno uz proces školovanja da odvajamo sebe. Na primjer, jedni smo u školi, onda recimo taj naš identitet se mnogo forsira da mi budemo dobri đaci, ali kako se mi osjećamo u tome što mi imamo dobro postignuće u školi, to nije nešto što je prisutno niti njegovano u mjeri u kojoj je potrebno. Možda je dobar primjer kad pričamo o toj pismenosti da razmišljamo
kroz čitavo razvoj čovječanstva, šta je pismenost donijela nama ljudima. Dakle, prije nego smo bili u stanju da zapisujemo svoje misli, dakle u osvit civilizacije prije 1000 i 1000 godina, riječi su se prenosile usmeno i nismo mogli da imamo ovaj tehnološki napredak dok nismo počeli da zapisujemo svoje misli. Zamislite, mislim, teško je to zamisliti, ali evo imamo istoriju pa možemo se pozovemo na nju. Šta bi bilo da recimo Arapi nisu prepisivali Platonova djela? Ona bi zauvijek bila izgubljena, zato što u nekom trenutku civilizacija koja ih je rodila više nije postojala. I onda je ona posredstvom tog zapisivanja ostala sačuvana. Dakle, evo danas mi možemo da čitamo Platonova djela kao da ih je on jučer napisao, a zapravo to je toliko daleko i toliko je fenomenalan put kako su do nas došli. Ili egipatski hieroglifi koje nismo mogli da razumijemo dok nisu našli kamen iz rozete na kojem su bili napisani oni, pa na grčkom i na još jednom jeziku, zaboravio sam kojem, i prevedeno je. U tom smislu koliko je tehnološki napredak omogućen razvojem pismenosti, možemo da sagledamo tek budućnost čovečanstva ako bismo zaista iskoristili znanje koje psihologija može da nam obezbijedi, kako da čovjek ovu mašinu koja jeste dovede u harmoniji sa sobom i sa svijetom oko sebe. Ako pogledamo okolo, mi možemo da vidimo da mnogo fali osjećajnosti u svijetu. Da nam je jako teško jer ne znamo šta da radimo sa tim. Način na koji ljudi se bore sa svojim osjećanjima često nije dobar za njih i nije dobar za sredinu. Primjer za to je porast konzumerističkog društva, je li tako? Ekonomija koja se bazira na potrošnji ne može da bude dobra za planetu Zemlju, je li tako? A na kraju ćemo se mi suočiti sa tim. Toliko se troše se resursi, ali troše se i ljudi. I ljudi se troše. Čitavi životi prolaze u pokušavanju da se ispuni jedna rupa koja zapravo ne može se ispuniti tim sredstvima. I to je pre meni kao nekome ko to gleda i zna da ne mora da bude tako vrlo frustrirajuće, ali eto, tu smo pa pričamo o tome. Da, ali mora se prosto da se razgovara. Meni je zanimljiv onaj segment, voljela bih nekako da još razgovaramo o njemu, da ta priča o emocionalnoj pismenosti, kažem opet, nije strana i ne dolazi sa strane, nije izvan. Ona je u ljudima, ona bukvalno te emocije pripadaju ljudima i baš zato što pripadaju, što su dio nas, nekako grijeh je da ih ignorišemo. I da s tog razloga negdje kažem da li je to proces koji se ikada završava. To je dobro, nisam odgovorio na to, ali to je dobro pitanje. Čak i psiholozi koji se bave time kao Claude Steiner ostavili su 3 znaka pitanja da vide koji je sljedeći stepen u razvoju čovečanstva, zato što evo neke stvari kao što smo u razgovoru i prije ovog snimanja govorili, mi gledamo sa nostalgijom na neka vremena, a zapravo propuštamo da vidimo koliko je malo svijesti bilo prisutno za neke grupacije ljudi. Da, pominjali smo sad i 80. i 90. Nekad mi se čini kroz prizmu neke nostalgije zaista se previde neke stvari ili prosto kao da je neka kolektivna amnezija. Kao to je prava riječ zapravo koju tražimo, jer na toj skali, pošto evo kad pričamo o emocionalnoj pismenosti, moramo da koristimo i uvedemo riječ emocionalna svjesnost. Jer ako nemamo svijest, to mi u psihoterapiji znamo, da svaka promjena počinje sa uvidom, da nešto želimo da bude drugačije, a to je svijest. I sada ako mi imamo svijest o svojim osjećanjima, mi nešto već možemo da uradimo sa njima. Međutim, naša osjećanja nam djeluju ako nemamo svijest i ne znamo kako da budemo sa njima, kao jako opasno mjesto da se bude izložen njima unutar sebe ili u prisustvu drugih ljudi. To svako od nas zna. Koliko puta je zaboljelo ako nam ljubav nije uzvraćena, na primjer, jeli? Ili kako je to kada smo mi predmet nečije požude, a ne znamo kako da vratimo tu ljubav. Vidimo da osjećanja zapravo mogu da budu zaista razorna, ali šta mi propuštamo u tome? Da ako naučimo kako da budemo u kontaktu sa njima, imamo svijest o tome i naučimo da ih kontrolišemo, to postaje jedan resurs koji mi onda koristimo. I to postaje nešto što zaista obogaćuje našu ličnu moć do neslučajnih razmjera, što nam dovodi na kraju do toga da imamo veliki i poboljšan kvalitet života. Bez obzira na naše okolnosti, mi uvijek možemo da uradimo nešto. A da li ćemo nešto da uradimo, zavisi od toga koliko smo svjesni u kakvoj smo situaciji. Kako je često jako neprijatno biti u situaciji u kojoj jesmo,
mi zato ne razvijamo ni svijest i umjesto toga podliježemo psihološkim mehanizmima odbrane koji, kao što i sama riječ kaže, služe da nas odbrane, da odbrane ono što mi tretiramo kao svoj identitet od neke promjene ili invazije koja može da bude potencijalno opasna za nas. I u tom smislu vjerujem da kako naš razvoj ide i napreduje, da ne znamo šta je krajnja granica, nego da to ostaje nekako otvoreno i možda čak budućim generacijama koje će u školama učiti kako da prepoznaju svoje osjećanja, kako da ih iskomuniciraju, možda će oni otkriti neki novi naredni sloj koji nama sad trenutno nije dostupan. Da, ali ovako za nas trenutno, tako da kažem, nama kojima treba nam da se nekad i snađemo i izvučemo iz nekih vrlo nezgodnih situacija. Pričat ćemo i na neki način i o uticaju i roditelja i škole, ali i zajednice u toj emocionalnom opismenjavanju djece, ali prije toga voljela bih samo jednu stvar. U ovako nekim prilično turbulentnim vremenima, mada sad neko bi pitao koja to nisu bila. Da, nađite neka koja nisu bila, ali recimo i u sad eri društvenih mreža ili nekih kriznih situacija poput i covida i ratnih sukoba i ovih turbulencija finansijskih i ekonomskih, koliko je bitno za pojedinca da prosto razumije šta osjeća i da negdje u sebi traži neki mir i nešto za šta može, da se tako da kažem, da se uhvati čvrsto ako je već situacija toliko oko njega nepredvidiva, ako se tako brzo smjenjuju neke i informacije i dešavanja. Znači, vani je vrtlog, ali da li je onda upravo ta emocionalna pismenost način da se nekako čovjek, da se stabilizuje, makar ne može da utiče na mnoge stvari oko njega, ali može negdje da pokuša da razumije šta osjeća, šta mu se u momentu dešava, pa spram toga i da donosi možda bolje odluke, jeli? Apsolutno. Zato je potrebna ta svjesnost, a u trenucima koji su jako bolni da bismo bili svjesni, kao na primjer trenutak, da kažem, u kojem se nalazimo mi kao društvo, jel da? Jako je teško imati, ajde možda je taj previše kompleksan, ajmo neki banalni, jednostavniji primjer koji se svima nama desio. Šetate ulicom, upravo ste kupili kafu koja košta 3 eura jer ste htjeli da baš častite sebe i dolazi vam prosjak i traži vam sa otvorenom rukom novac. I ako zaista zastanete i razmislite kako u ruci držite kafu od 3 eura, a nećete da date prosjaku ništa ili ćete možda da date, suština je da morate da imate neki spreman odgovor na tu situaciju, jer ako ste dugo svjesni u toj situaciji, već kreće da se razvija empatija, saosjećanje i onda na kraju dolazimo do postavljanja pitanja: Bože, kako li je to nemati ništa, imati otvorenu ruku, zavisiti od tuđe milostinje? Sa takvim, da kažem, drugačijim razvojem percepcije iz razvoja svjesnosti možemo da se suočimo sa sopstvenim, kako bih rekao, sa sopstvenom sjenkom, sa stvarima koje ne želimo prihvatimo kod sebe. Kao na primjer da u tom trenutku mi zapravo imamo novac, ali ćemo reći da nemamo. Znači, morat ćemo slažemo drugo ljudsko biće koje u tom trenutku ima manju moć od nas. I to je meni zanimljivo kad posmatramo na tako jednostavnim primjerima da vidimo koliko smo emocionalno pismeni. Jer mnogo je teško biti suočen sa sopstvenom moći i tuđom nemoći, a naći balans i premostiti to. Kad razmišljam o tome kako ja radim, nekad zateknem sebe kako imam saosjećanja, nekad nemam, nekad se usudim čak i da kažem: Bože, pa zaslužio je, jel? A onda zateknem sebe pa razmišljam kako možeš tako da razmišljaš da je neko zaslužio. Raspored karata, pri rođenju odlučuje toliko toga i sad neko je zaslužio da prosija, neko nije. Tako da su to te situacije u kojima je nama svijest jako neophodna da postoji, ali kako je mnogo teško biti svjestan, mi onda otupimo sebe i odlučimo da ne vidimo situaciju. Tako da često ako razgovaram s nekim ljudima, kao da živimo u paralelnoj Crnoj Gori. Neki nemaju nikakvih problema, nekima je sve problem. Upravo zato što naša svjesnost zavisi gdje je usmjerena. Ako imamo široku svijest, mi onda vidimo mnogo više nego neko ko nema. Ali samim tim što imamo višu svijest, imamo i mnogo više upliva da se osjećamo loše po pitanju stvari na koje ne možemo da utičemo. Da, to nisu ugodne stvari. Jako su neprijatne. I da bismo sebe odbranili od te neprijatnosti, ljudi otupe. Najčešće emocionalno otupe. To neki, mislim, može li se to nazvati
birao, izbor. To je mehanizam default onog našeg reptilskog dijela mozga koji je u fazonu štitim život. Mene više ništa ne interesuje. I kada smo mi u tom survival modu, modu za preživljavanje, jako nam je teško da budemo empatični i sa drugima, jer razmišljamo kako da obezbijedimo svoj opstanak. Kao zakon jačega, što ljudi vole da govore. Međutim, ona priča koja mene uvijek mnogo inspiriše jeste kada su Margaret Mead pitali šta je po vama, vi ste priznata antropološkinja, prvi znak civilizovanog čovjeka. I onda su ljudi mislili da će ona da kaže, ne znam, otkriće pisma, otkriće, ne znam, lijekova, čega, ali ona je rekla, to je zarasla butna kost kod ljudskog bića. I nikome nije bilo jasno na šta ona aludira, onda je rekla, tada smo pokazali jedni drugima da smo u stanju da brinemo i za one koji ne mogu da brinu o sebi. O sebi, da smo to je mjesto brinuli. gdje civilizacija napreduje dalje ka nečemu boljem od ovog poretka u kojem smo mi, gdje svako brine samo za sebe. I ono grčevito se drži. Da, jer ja sam često čujela ljude, znaš, za razne, tako kad razgovaramo i to pa kažu, ne mogu ja to da razmišljam, ne mogu ja to da, Pušti, da gledam, pusti, ona varijanta fatalistička, može i gore, mislim, da, ali ima i gore. Ali nekad je i razumljivo zbog mnogo nekih stvari, ali negdje mi se čini opet kao laiku da možda tako neke privremene situacije nisu strašne, ali ako to postane način funkcionisanja ili način života, onda već može da odvede u jedno stanje koje apatije, jedno stanje potpunog odsustva osjećanja ili emocionalne otupjelosti. Gdje mi to možemo da vidimo u svojim životima, kada više ne možemo da osjetimo zadovoljstvo ni iz čega što radimo, niti ni iz čega što imamo. I sad, zato su osjećanja tako divno. U suštini osjećanja su mehanizam koji smo evolutivno razvili kako bi mogli da se adaptiramo instinktivno na svijet oko sebe. Primjer za to su nam odlične životinje. Kod njih ovaj kortikalni dio našeg mozga nije toliko razvijen kao kod nas. I zato životinje djeluju nama mnogo bliže toj prirodi i usklađene su nekako sa tim ritmom, pa mi romantizujemo kako one to sve nekako, da kažem, glatko rade. Dok mi ljudi kao da imamo podijeljenost između našeg tijela, našeg uma, našeg srca i mnogo nam je teško da odredimo šta mislimo prema nečemu. Dakle, kakav stav moje tijelo ima prema treningu. Kao ujutru uglavnom nikakav, ali posle podne je već u fazonu kao zašto nisi trenirao danas. Moj mozak od početka zna da treba da treniram redovno ako želim da imam rezultate koje hoću, a moje srce već se pita zašto bismo to radili, ko je tamo, da li nam se sviđa da budemo ili ne. Tako da je nekako zanimljivo posmatrati sebe i u smislu višeslojnosti koju zapravo imamo, ali o kojoj nemamo priliku da čujemo, da se susretnemo sa tim da je ok da imamo različite stavove unutar sebe po pitanju nekih stvari koje bi trebalo da budu uniformisane. Da. I onda kada posmatramo ovo što danas se smatra uspješni, mi vidimo da ti ljudi podnose velike žrtve u cilju onoga što kao ljudsko biće mogu da postanu radi ciljeva koji su im bili na umu kada su htjeli da ih postignu. Vratila bi se sad malo na ono što sam negdje pomenula, to je prosto uloga roditelja, a onda kasnije uloga prosvjetnih radnika, odnosno škole u tim nekom tom emocionalnom opismenjavanju. Prosto ne mogu da pitam da li je važna, znam da je važna, ali da vidimo na koji način je važna prvenstveno uloga roditelja. Pa evo, da krenem opet daleko od našeg rođenja. Kada se mi rodimo, jako smo mali, ali nekako kao da to zaborave ljudi kad porastu da su nekad bili tako mali. I u tom jako malom tijelu mi još uvijek nemamo kognitivni kapacitet koji imamo recimo sa 5 ili 6 ili 7 godina kada počinje oficijalno opismenjavanje nas. Nego moramo da nađemo druge načine da iskomuniciramo svoje potrebe. I jedna od naših osnovnih potreba jeste da nas neko prepozna, da neko bude u kontaktu s nama, da nas neko vidi u čitavoj našoj, da kažem, punoći. I kada smo jako mali, mi samo imamo te tjelesne senzacije. Uopšte nam nije jasno šta one znače. Dakle, kada hoćemo da jedemo, mi moramo da ispustimo neki zvuk koji liči roditeljima na plač, često jeste plač, da bi oni mogli da protumače šta nam je. I onda roditelji najčešće
nagađaju. Da li je se ukakio, da li je se upiškio, da li je gladan, da li je žedan, da li mu je hladno, da li mu je toplo. Toliko ima opcija, uopšte nam nije jasno isprva šta je. I od tog nekakvog početnog zadovoljavanja naših potreba mi vrlo brzo počnemo da kapiramo šta nam daje, kako se kaže, moć nad drugima, kako da zadovoljimo svoje potrebe. Dakle, na koji način ja mogu da dobijem ono što hoću, koju intonaciju treba da ispuštim, koji pokret treba da napravim, kako bih mogao da zadovoljim neke svoje bazične potrebe. Kasnije, kada već krenemo kroz proces opismenjavanja u školi i kako vrijeme odmiče, počinjemo da kapiramo da postoji neko društvo i da neke stvari su društveno prihvatljive, a da neke nisu. Iako bismo mi najradije možda otvoreno komunicirali šta nam je i kako nam je, postoje društveni tabuji da se neke stvari ne smiju da rade. U našoj kulturi, na primjer, muškarci i žene se vaspitavaju različito po pitanju osjećanja. Da. Muškarcima nije dozvoljeno od rođenja najčešće da imaju kontakt sa svojim osjećanjima koja su smatrana slabijim, kao što je da se bude tužan. Dok agresija jeste ohrabrivana. Dakle, muškarac, dječak, može da bude ljut, ali ne može da bude tužan jer muškarci ne plaču. Da. I sa takvim ponavljanjem rečenica, dječaci vremenom dobijaju unutrašnji glas u glavi, koji u trenutku kada osjeća emocionalni naboj koji bi najradije pokazao kao tugu i dopustio sebi da olakšanje postigne kroz plač, on čuje muškarac ne smije da plače. I u tom trenutku njegov mozak je zbunjen. Ako sam ja muškarac, onda ne mogu ovo da uradim. A ako bih plakao, šta bih ja onda bio? Sad je ovo jedan jako banalan primjer, ali je dosta dobra ilustracija gdje se mi nalazimo. Slična stvar postoji naravno i kod vaspitavanja žena. Meni je to zanimljivo da posmatram i kad gledam društvo koje je opet, da kažem, patrijarhalno ustrojeno, kako i djevojke i žene da bi se smatrale uspješnim često moraju da odustanu od onoga što mi smatramo ženstvenim i da se identifikuju sa muškarcima. Dakle, ako vidimo žene u politici, primjećujemo da su one često nemaju taj materinski instinkt, nego su se identifikovali sa muškarcima u smislu intonacije i agresije. Ili recimo, ako hoćemo da primijetimo i u drugim nekim oblastima, kao da se podrazumijeva da ako želite da budete uspješni u društvu, vi morate da budete na način na koji su muškarci uspješni. I to je isto nešto što vuče korijene zapravo i od našeg vaspitanja, a onda samim tim od formiranja zajednice u kojoj živimo i na kraju društva. I u tom smislu čovjek postiže veliku slobodu kada je u kontaktu sa sobom i razumije svoje unutrašnje glasove. Time se bavi psihoterapijski modalitet transakcione analize. On pomaže ljudima da razumiju bolje komunikaciju unutar sebe i komunikaciju sebe sa drugim ljudima kroz prizmu razumijevanja iz kog dijela njih dolazi koji glas. Naprimjer, ako ja osjećam emocionalni naboj zbog gubitka drage osobe, koji me najlakše vuče da krenem da plačem i čujem u sebi glas svog roditelja koji mi kaže muškarci ne plaču, ali sam istovremeno shvatio da muškarci mogu da plaču. Ja mogu da kažem sebi ok da plačeš kada si tužan. Tako da ja mogu da promijenim glas koji imam u svojoj glavi i na taj način promijenim svoje ponašanje, na taj način se osjećam bolje i koristim neke resurse koje ranije nisam mogao. Tako su kao da su bili pod Oni su zaključani. bili zaključani pod zabranom, pošto za vrijeme našeg odrastanja iz one male nemoćne bebe mi ne razumijemo šta roditelji govore. Nama nije jasno da kad mama ode iz sobe, da mama će se vrati. Mi mislimo da nas je mama zauvijek ostavila. Ali to je onda vrlo brzo kapiramo intuitivno i počinjemo da osjećamo da li je mama zaista otišla, nije li... Taj aspekt je i dalje živ u nama. Samo ako mi nismo u kontaktu sa njim, on nam pravi probleme u životu, sabotira nas. Naprimjer, ja hoću da postignem neki određeni rezultat na treningu i Amar koji donese odluku navečer, sutra ustaješ u 5. Znaš, kao nije isti onaj koji se probudi ujutru. Ujutru se probudi ovo dijete koje u fazonu hoću da spavam. Šta? Kakav trening? Da, i onda ono ne kao, pada mi na pamet. mogli bismo da objasnimo onom čuvenom izrekom jutro je pametniji od večeri. Kao nije do mene, do jutra je.
Tako što je. opet može da bude negdje zavaravanje, je li? Mnoge neke stvari koje smo mi Naučili čuli kao, ili jest. naučili, uzmemo kao alibi, kao nije do To mene. su kontaminacije našeg razmišljanja koje mi koristimo kada želimo da opravdamo svoje ponašanje, a da se osjećamo dobro. Naprimjer, ako ja vjerujem u neku svoju zabludu o sebi, onda ću da nađem narodnu izreku koja to potvrđuje, da se ne osjećam usamljeno u svom uvjerenju. Međutim, ono što proces psihoterapije omogućuje ljudima jeste da dođu u kontakt sa tim uvjerenjima i da ih preispitaju iz pozicije realiteta. Zaista, neke od tih odluka su nekada bile baš spasonosne za nas. Ako rastete u jako hostilnom okruženju gdje ne smijete da pokažete sebi ko ste, ne smijete da pokažete drugima ko ste, onda je to bilo dobro jer ste tako preživjeli. Ali kada ste u stanju da brinete o sebi, možete da promijenite sebi i ne živite u tim zatvorima koje su drugi okolnosti nametnuli. su se neke promijenile i zašto onda ne koristiti, promijenile, nisu se promijenile Nego same smo se od mi sebe. promijenili. ali Odrasli smo. A šta je s onom čuvenom rečenicom ja ne mogu protiv sebe? Tako je. Isto ljudi vole da koriste, to se zove u učenju Abraham Hicks zagovaranje za svoje ograničenja. Mi kao ljudi imamo slobodu, zahvaljujući ovom neokorteksu, da izmislimo priču o sebi. I zanimljivo je zašto stalno pričamo onda istu priču. U psihološkom smislu to je zato što tako funkcionišu mehanizmi odbrane. Ako se ne mijenjam, a osvojio sam bar nešto bolje vrabac u ruci nego goluv na grani, jel tako? U psihološkom smislu isto. Bolje da se ja držim ovoga starog sebe nego da ja rizikujem da potpuno izađem i ne znam ko sam. I to je jedna isto zabluda koju ljudi imaju u psihoterapiji, da na psihoterapiju dolaze slabiji ljudi. Ljudi koji dođu na psihoterapiju su zapravo najjači ljudi koje sam ikada upoznao, zato što treba imati toliko hrabrosti, toliko snage da vi stojite sa stvarima koje vas ugrožavaju i da radite nešto po tom pitanju kako biste bili bolji za sebe, za sredinu u kojoj ste. Mnogo je lakše biti otupio za sve probleme. Ja sam takav sam, kakav sam i... ovdje stvari nikad neće biti bolje, šta bi ja išta mijenjao, vidiš da niko to drugi ne radi, ali u nekom naša trenutku... posla, sve nam je tako. Ali u nekom trenutku svako od nas ostane i sam sa sobom i onda ide taj dijalog, kao kome ću sada kažem tu rečenicu? Kome ću ja sada kažem, pa dobro, znaš kako. Da. Ako ćemo ikada budemo iskreni sami pred sobom, onda je to mnogo bolno iskustvo kada dođemo do toga. Uopšte... Ali eto, to je odgovor otprilike na pitanje kako roditelji utiču. Dakle, od zadovoljenja naših tih primarnih potreba i načina na koji su zadovoljene zavisi kasnije kako ćemo se mi ophoditi prema drugima i prema samima sebi. Škola u nekom smislu preuzima u određenom trenutku kao i vrtići na sebe ulogu da obrazuje ljude i to je tako zanimljiva riječ. Mislim, i o njoj ne razmišljamo puno, ali kao obrazovati nekoga, kao formirati nekoga. Šta mi formiramo u školama? To je ono glavno pitanje. I zanimljivo je recimo proučavati, meni bar bilo, alternativne načine školovanja i tu uvijek sam se pitao kao zašto vas znanje iz psihologije, neko nije se sjetio i napravi obrazovni sistem u kojem ćemo da poštujemo ljude kao cjelinu. Zapravo postoje takvi pokušaj, postoje alternativne škole. Kako bi to izgledalo onda, kako bi... Možda je najčuveniji primjer Slobodne djece Summerhilla. Aleksandar Neil je napisao tu čuvenu knjigu o školi koja je postojala u Engleskoj, gdje su djeca bila školovana po principima koji se zasnivaju na psihoanalizi, tako da su djeca od, ranih godina formirali sami svoje razrede, odjeljenja prema interesovanjima koja imaju, uz normalno nadzor odraslih, ali je sve bilo demokratski. Tako, na primjer, ako vi želite da proučavate život biljaka i neko zabušava u razredu, nema potrebe da nastavnik opominje tog što zabušava. Nego djeca sama reaguju. Ej, smetaš nam da otkrivamo ovo što hoćemo. Molim te, ako nećeš da budeš dio ove zajednice, imaš prostora da se izraziš negdje drugo. Međutim, šta je bio problem? Takvi ljudi kada stasaju odrasle ljude nisu poslušnici. Jako je teško onda biti. Pa onda ne trebaju nam takve škole. Ne možete, isto kao recimo ako zaista rasložite obrazovni sistem, vi vidite da on nikad ne vrijednuje u dubini svojoj individu ili njegove kvalitete, već poslušnost. Poslušno, da.
I to je nekako mnogo tužno vidjeti da često ti ljudi koji imaju najbolje ocjene, najviše uspjehe, u stvari moraju da nauče prvo kako da se dovolje sistem, u smislu da ga ispoštuju, a tek onda da se posvete onome što je zapravo njihova misija na planeti Zemlji ili njihovo autentično interesovanje ili autentični doprinos zajednici u kojoj žive i rade. Da, ali generalno ako ćemo sad da nekako posmatramo tu neku širu sliku i globalnim nekim sistemima, ali realno i političkim sistemima, bez obzira na strukture političara i ostalo, ali da, mnogo se lakše upravlja sa ljudima koji su poslušni, u principu ne znam, neka se i ne upravlja, oni se nekako sami se poslože, ali treba nam suprotno. Imamo izreku i za to, kao nema budale do školovane budale. Suština u formiranju identiteta. Kada vi nekoga uvjerite da je on dobar zbog toga što je uspio da uradi sve zadatke, a ne preispituje da li je htio da ih uradi ili ne, koja je svrha rađenja tih zadataka, vi onda odaljujete ljude od njihove suštine. Udaljujući ljude od njihove suštine, lako je manipulisati, zato što onda osjećate se nezadovoljno. Jeste li probali najnovije piće? Osjećate se i zašto ne biste kupili? Onda, ne znam, ljudi imaju potrebu da popune ono što im fali na neki drugi način, a neko od toga ima veliku korist. U kom smislu? U materijalnom najčešće. Naravno. I to je mjesto gdje zaista ako budemo radili na svojoj emocionalnoj inteligenciji, na svojoj emocionalnoj pismenosti, mi postižemo veliku slobodu, jer onda vrlo brzo možemo da uvidimo manipulativne igre svijeta u kojem se nalazimo i da nađemo prostor kako da doprinesemo zajednici da bude zdravija. Tako što odustajemo od igara moći koje su po svojoj prirodi jako opasne za svakog ko u njima učestvuje. Da. A kad govorimo o emocionalnoj pismenosti i opismenjavanju djece, posebno a negdje se kasnije ta priča o medijskoj pismenosti nadovezuje, ono što me zanima jeste emocionalno nepismeno ili još uvijek neopismenjeno dijete naspram socijalnih mreža, naspram silnih informacija, naspram profila, mogućnosti da čita šta drugi komentarišu, da ima uvid u njihove živote, u njihove odluke, u njihove izbore, razne izazove i sve to, kako se prosto tu negdje postaviti, ali prvenstveno se moje negdje pitanje odnosi i na roditelje. Koja je njihova uloga da usmjeravaju do određenog mjesta u određenoj mjeri, ali opet negdje dijete, odnosno već tinejdžer mora da ima i svoj prostor. Kako tu nekako se snaći u jednom prilično haotičnom stanju? Nekako je važno da primijetimo da ne možemo da naučimo nekoga nešto što mi sami ne radimo. I to je nekad jako teško reći ljudima. Znači, ne mogu ja da kažem nekome, znaš, ako hoćeš to da uradiš, radi ovo što ja ne radim. Jer kao, to niko ne voli da čuje. Da, malo je. I mislim, u tom smislu nikako ne smijemo zaboraviti da su djeca inteligentna i da to što možda ne mogu da nam sve verbalizuju, ne znači da ne osjećaju na intuitivnom planu i ne znači da ne vide. I meni tu divan primjer, ona bajka, Carevo novo odijelo. Dakle, car šije mu se odijelo, najskuplje na svijetu, ljudi ga varaju bukvalno, svi mu govore da je to odijelo prelijepo. Car je zapravo sve vrijeme go. I on organizuje veliku paradu da bi prošetao u svom novom odijelu. Jedino su djeca kapirala da je car go. Jedino su djeca mogla da vide istinu, iako su svi odrasli živjeli u tom nekom svijetu. I u tom smislu je jako lijepo vidjeti kako djeca imaju taj kontakt neki sa stvarima koji je drugačiji od našeg. I da ih je jako teško zeznuti. Kako ja da kažem djetetu nemoj da visiš na društvene mreže, ako ja stalno visim na društvenim mrežama. I u tom smislu to nije dobro, nemoj to da radiš, jeli si li opet bleja, ovo ono, a kao isto to radim ja. Ne mora bude društvena mreža, da bude neki drugi medij. Jako je teško, dakle, da budemo model za nešto što mi sami nismo. Ako mi hoćemo da budemo, a mi sada razgovaramo o emocionalnoj pismenosti, uvešćemo onda emocionalnu tu skalu svjesnosti. Tako da ljudi koji su potpuno otupjeli, oni su negdje, da kažem, dolje, dakle nisu u kontaktu sa svojim osjećanjima i čak i kada se dešava neka situacija koja je jako bolna, nema emocionalnog odgovora.
To su situacije koje su recimo često jako traumatične. I u tom trenutku da bi se zaštitili od tolikog bola, jednostavno prestanemo da osjećamo išta. Kasnije to može da postane naš habitus i da tu stalno se vraćamo u situacijama prvog stresa, odemo u potpunu bezosjećajnost. I polako, dakle, od te otupjelosti mi idemo ka svjesnosti. I kroz to možemo da se rangiramo na različitim mjestima. I sad možemo da za početak pitamo se gdje sam ja u odnosu sa ovim. Na primjer, ako zateknem sebe da provodim nekoliko sati scrollujući besomučno po, ne znam, telefonu, moram da se pitam zašto ja ovo radim. Moje tijelo me već opominje, baš mi je neudobno, ne mogu više ovo da radim, kakav je ovo pokret, bolim ovaj prst. Dakle, imam fiziološku senzaciju u mom tijelu bola. A prije toga sam preskočio čitav ovaj raspon svjesnosti da shvatim zašto ja uopšte to radim. I u tom smislu ohrabrujem ljude da često pitaju sebe kako su. Kako je meni dok sjedim ovako? Je li mi udobno? Šta ako spustim ovu ruku? Da li mi je bolje ovako? Jer nekad naša osjećanja su prerušena u senzacije u tijelu. To je bliže ovoj otupjelosti. Kada ja, na primjer, imam kontakt sa nekim kao terapeut kome je jako teško da dođe u kontakt sa svojim osjećanjima, ali ja mogu da vidim grč u tijelu i da pitam kako je u tvom tijelu. I onda osoba kaže, osjećam u svom stomaku kao da sve ključa. Kažem, je li tako? A kako je ovdje? Tu kao da me neko steže. I ja kažem, to su osjećanje, ali idemo polako. Već smo se primakli na ovoj ljestvici od otupjelosti. Da, već nije ono sad nas kroz. Tako je, dolazimo do nekih tjelesnih senzacija. I to je fascinantno, zato što mnoge naše bolesti su nastale kao neiskomunicirana osjećanja, koja su stalno nas opominjala, iskomuniciraj, drugim riječima u evolutivnom smislu, adaptiraj se, ali funkcionalno, a mi to ne radimo, nego trpimo. U narodu kažem gutam ježave, je li tako? Da. Ja sam negdje imala priliku da razgovaram sa par žena koje su imale problem sa štitnom žlijezdom, a u nekim svojim životnim iskustvima i u nekoj, tako da kažem, u mladosti bile su negdje, tako da kažem, žrtve fizičkog, u stvari više psihičkog zlostavljanja i maltretiranja i nekih stresnih situacija i znale su da mi pričaju o tome kako dođe do tu nešto što bi one rekle i onda ne smiju. Prosto zaustave se iz raznih razloga, nažalost, i u kasnijim godinama bila je ta priča o štitnoj koja nije izdržala. Tačno. Takvi neki primjeri. Prosto... I to nije ništa kvazi, to jako lijepo može da se dokumentuje. Postoje ljudi koji su radili ozbiljne studije na tu temu. Mislim, to je ovo što mene fascinira kod nauke. Kako nauka uzme tako jedan dio i kognitivno ga obrađuje, a kao da se ne odnosi na nas ljude. Pa mi svi znamo kako nam je kad nešto prećutimo nekome. Mislim, ako ne znamo, onda smo emotivno otupljili za to, jel da? Ali ako se primaknemo u tome kako je u našem tijelu, onda već imamo neku senzaciju koja često nije prijatna. Ili kad smo zaljubljeni, jako je prijatna. Ali kako reći za te leptire u stomaku? To nas penje sad već više ka gore, gdje je mnogo važno da razvijamo empatiju. Na primjer, nas ohrabruju, možda da kažem, ako ću da pohvalim obrazovni sistem, da imamo tu svijest o sebi. Na primjer, kako držimo, kako stojimo, gdje su nam stvari, kako ulazimo, da li stojimo u redovima. To je nekakva svijest o sebi, jel da? Ali to treba ispuniti empatijom. Jer bez empatije izunutra mi imamo samo spoljašnju ljusku ili robota koji izvršava zadatke. Potpuno nedostaje bivanje u životu izunutra, iz čitavog jednog psihološkog aspekta postojanja nas na ovoj planeti. I u tom smislu idemo iz tijela, polako dolazimo do osjećanja koja ne možemo ni da verbalizujemo, jer to je nekako na nivou onog djeteta sad već, kojem je hladno, toplo, kaki mi se, piški mi se, gladan sam. Osjećamo da bismo nešto promijenili, da imamo neku potrebu, ali ne znamo kako da sad, nemamo riječ da uhvatimo to, nego koristimo opise. Kao da mi je tako, kao da mi je ovako. Odatle već možemo da krenemo u empatiju, koju neki ljudi razlikuju od saosjećanja, na primjer, ili nekih drugih kvaliteta, jer je bukvalno zovu intuicijom za osjećanje. Empatija nema ako mi nemamo svijesti o svojim osjećanjima. Na primjer, ja ne mogu da znam kako je tebi,
dok ne znam kako je meni. Moram odavde prvo da nađem neki reper za osjećanja koja bih eventualno mogao da nađem kod tebe. I kad se saosjećam sa tobom, ja misleno mogu da pretpostavim da ako si ti uplakana, da si tužna, ali ja uopšte ne znam. Dok recimo ako se empatišem, to je nekako instant razumijevanje kao ja u sebi doživljavam tugu, a ti si tužna, znači kao našli smo se na tom nivou. Da, ali bitno je prosto zapitati se, mislim bitno je, ili bi trebalo da razmišljamo o tome koliko je bitno pa da dođemo onda u situaciju, da shvatimo da je, da razmišljamo o tome u stvari kako se osjećamo, da pokušamo da razumijemo, jer nekad su to prilično budu različite stvari. Neko me naljutio, ali kad kreneš da čeprkaš ti dođeš do nešto sasvim drugog i kad su i ta neka, ajde uslovno rečeno, i pozitivna i negativna stanja. Nekad zaista ono što mislim da je nema veze sa onim što zaista jeste i to je proces. Računam da niko ne može baš 10 koraka, 10 načina, nego da je nešto što se uči. Ali ono što sam htjela te pitam jeste koja su to negdje neki, mislim opet znam da je individualno, opet ne možemo sad, ali neke smjernice ili neki praktični savjeti, nešto na da bi osoba mogla da se osloni kada prosto krene u taj neki proces ili opismenjavanja ili ne znam, dopismenjavanje, ne kaže se tako, ne? Ali se kada pokušava malo da unaprijedi već neko znanje koje ima. I da li to te neke preporuke ili savjeti, alati, da li to zavisi od našeg senzibiliteta i od godina u kojima smo ili od sredine, od nekih životnih situacija ili ništa od toga nije važno ako zaista ne postoji potreba i ona svijest o tome moje emocije, one mi pripadaju, dio su mene, utiču na moj život i nekad mi ništa ne rade drugi ljudi, radim sebi sam. Mislim, kompleksna je tema, strašno i gledam kako da nekako to što je važno sažmemo da bude praktično i korisno. Moje pitanje je sad potrajalo. Baš je potrajalo. Ali hajde, evo da se vratim na ovo što sam uzeo kao tu skalu svijesti, jel tako? Za početak možemo da se pitamo da li smo za neke situacije potpuno otupjeli. I ako nekad nekome kažemo, ma znaš kako, meni je sve jedno, stanemo, imamo pravo da uzmemo trenutak i pitamo se da li nam je svejedno. Ako nam nije svejedno, zašto ne kažemo da nam nije svejedno? I u redu je, to može bude strašno, zato što ako hoćemo da budemo emocionalno pismeni, mi prihvatamo odgovornost da budemo ranjeni. Ako mi otvoreno kažemo nekome kako se zbog njega osjećamo, mi smo već tu pokazali da je naše srce otvoreno i da smo ranjivi. Da li će ta druga osoba da nas još više povrijedi, sad je tu, između nas. Ali ako nas povrijedi, mi i dalje imamo odrasle resurse na raspolaganju da sebe zaštitimo od toga. I u principu postoje samo 3 jednostavna koraka kada hoćemo efikasno da budemo emocionalno pismeni. To je da prihvatimo da smo ranjivi, da možemo da otvorimo svoje srce u kontaktu, na primjer, sa drugim ljudima, ali isto važe i za sebe sa unutrašnjim glasom. Drugi je da razumijemo da naša osjećanja mogu da budu različitog intenziteta. Na primjer, ja mogu da budem ljut, a mogu da budem i bijesan. To može da eskalira do mržnje. Ups. I ako bi neko rekao da možda čekaj, pa za mene je mržnja suprotno od ljubavi, ali u mom slučaju nije. Moja emocionalna mapa je malo drugačija. Vidiš, kod mene krećem od ljutnje, pa idem ovamo i dolazim do mržnje. A kod nekoga je odsustvo te ljubavi, ide u prezir pa umr. Tako da to nije isto za sve nas. Jer kao što smo na početku govorili o pisanju slova, vrlo brzo shvatimo da svi imamo svoj rukopis. Tako svako od nas sa sobom nosi svoje emocionalne mape. Ali emocionalna pismenost od ovog stanja empatije ide kasnije ka komuniciranju koje dolazi do tog nivoa da mi možemo da razumijemo da nije isto i kvalitet recimo mržnje kod tebe kao što je kod mene. Ili ljubavi. Zato što ljubav nije ista kod tebe i kod mene. Iako je osjećanje vrlo slično, možemo da ga verbalizujemo. Kad bismo ga raslojili, kod nekoga bi vuklo ljubav
dolazi iz tuge, kod nekoga bi ljubav dolazila iz sreća i zadovoljstva. Tako da je zanimljivo u tom smislu posmatrati. Toliko ima različitih pletova. Ono što je ohrabrujuće jeste što za to već sad postoje alati gdje mi zaista možemo da krenemo da pravimo svoju emocionalnu mapu, na primjer da pravimo skalu. Kad se osjećam otupilo, ne osjećam ništa. Znači, nemam nikakvu moć nad onim što mi se dešava. Osjećam tjelesnu senzaciju, ako ništa mogu da pomirim svoje tijelo. I onda ljudi vidite da nekad napuštaju sobu, zalupe vratima, lupe šakom od sto. To je zato što još nisu došli do nivoa empatije, da se saosjećaju i da sa sobom i sa drugom osobom mogu da iskomuniciraju riječima. Dakle, da verbalizujemo kako se zbog nekoga osjećamo. Kada verbalizujemo, još jedan sloj do kojeg smo došli kasnije, jeste to razumijevanje da nije isto kod mene i kod tebe. Naprimjer, mi kao ljudi često bavimo se pretpostavkama. Vidimo da su neki naši drugari otišli u provod, a nisu nas pozvali. I gledamo taj story i kreće da se dešava nešto u našem tijelu. Mislim, ovo pričamo o sebi, možda se neko još prepozna. Pa ima studa nekih. I moj prvi impuls je, Bože, kako su mogli da ovo mi naprave. Iako ja ne znam ni šta su oni napravili, razlog zašto su oni tamo, šta se dešava, ja pretpostavljam ono što je u skladu sa mojom pričom o meni. Ako sam dovoljno emocionalno pismen, ja ću da prepoznam pravi trenutak da svoje osjećanja iskomuniciram, ako mi je do toga stalo sa ljudima koji su činili da se ja tako osjećam. Ljudi koji cijene, koji me poštuju i vole, uvažit će ono što sam rekao i reći će mi o čemu se radi. To je suština emocionalne pismenosti. Da ne moramo samo da izvršavamo radne zadatke da bismo bili voljeni i prihvaćeni, nego da razumijemo i prihvatimo jedne druge na jednom ljudskim nivou. Da. Ono što je nekako meni zasmetalo sa razvojem priče o self-helpu ili ljubavi prema sebi, jedna je rečenica koju su uveli ljudi razvodnjavajući psihologiju, a to je: ja nisam odgovoran za tuđa osjećanja. To jako često možemo da čujemo kada ljudi hoće da ohrabre nekoga, i u jednom kontekstu to zaista ima smisla. Naprimjer, kada vi razgovarate sa nekim klijentom gdje vidite da je žrtva manipulacije drugih koji utiču na taj način njegovim osjećanjima, tada je okej da se nešto tako kaže. Ali poenta je i pozadina da mi uvijek jesmo odgovorni, sad ja rekoh uvijek, vrlo često jesmo odgovorni za to kako se osjeća osoba preko puta. Da li će on prihvatiti odgovornost za to ili ne, to je već druga stvar. Ali ja i tekako trebam da imam svijest da ono što izgovorim može da povrijedi drugu osobu ili može da je ohrabri. A ako kažem sebi da ja nisam odgovoran, to je tvoj problem, ja sam već ušao u zonu duboke emocionalne nepismenosti. Da, to je ono nisko što na toj ljestvici koju smo pominjali. Ti si nešto ljuta na mene, mislim, to je tvoja stvar što si ti ljuta na mene. Kao pa jest, ali ja ti kažem da sam ljuta na tebe zato što kada si prošli put to uradio, osjećala sam se kao da si me napustio. Nisam imao pojma da se ti osjećaš zapravo napušteno i onda ljudi se povežu na nekom drugom nivou ako prihvate odgovornost za ono što su uradili. I to je suština. Ne djeluje toliko sad kompleksno kad smo to raščlanili kroz ovo. Negdje sam vidjela kao prepiska je poruke i sad kao jesi nešto ljut ili ljuta i onda kao kucanje. I to kao traje i onda dolje samo piše ne, okej sam. I jel to taj dio gdje se često svi mi negdje, tako kažem, zeznemo ili odbijajući prosto da iskomuniciramo ili očekivajući da taj neko mora da zna šta je nama u stvari. I to mora da zna napravi. Kako ti ne znaš kako je meni? Da. Zar ti ne vidiš šta ti meni radiš? Da, i ostale to je odustajanje od naše lične moći. To ja vidim, u psihologiji se to zove naučena bespomoćnost, jako je rašireno u našem društvu, gdje mi vjerujemo da nemamo moć da bilo šta promijenimo. Mi smo uvjereni da šta god mi pokušamo da uradimo, stvari će dalje ostati iste. I kada pogledamo kontekst kulturološki, socioekonomski i neki hronološki od raspada Jugoslavije pa nadalje, mi možemo zaista da vidimo da mi smo preživjeli jako puno traumatičnih događaja koji nikada nisu adresirani na otvoren i podržavajući način. Mi ne možemo da razvijamo emocionalnu pismenost u sredinama koje nisu za to spremne. Možemo samo više da se povrijedimo ako otvorimo svoje srce naivno, a sistem ili druga osoba
znamo da to ne može da podrži. Si odgovorio na jedno od mojih planiranih pitanja, to je da li, govorili smo o negdje individualno nekoj osnovi, a onda sad kao društvo, da li uopšte možemo govoriti o tome, ali da li smo kao društvo emocionalno pismeni, ako jesmo, kako se to vidi, ako nismo, kako to vidimo svaki dan. Pa možemo da vidimo na jako jednostavan, na primjer, način ako dopustimo sebi, a to je kada se vozimo, da li se koristimo, na primjer, gradski prevoz u većim gradovima ili ne, zašto ga nema, ako ga ima, kakav je. Jer nam to govori o tome koliko brinemo o drugim ljudima. Ne mogu svi ljudi da, recimo, imaju kola, neki koji imaju, možda ne mogu da kupe gorivo i tako nekako razmišljamo neke stvari koje podrazumijevamo da su svima dostupne samo jer su nama, uopšte ne mora da znači da je to istina. Najjednostavniji drugi način jeste da pogledamo u kakvom okruženju mi živimo. Da li ima tu smeća? Ako ima, kako je to smeće? Još suptilniji način jeste da pogledamo čime se mi hranimo. Tako da ako dopustimo sebi da razmislimo kako hrana koja dolazi do naših trpeza dolazi do nas, možemo da se iznenadimo koliko to može bude neprijatno iskustvo razmišljajući o tome. Koliko ruku je promijenila ta hrana da bi se našla na našem stolu. Ko je morao da složi tu hranu u marketima. Prije nego što će biti u marketima, neko je morao da je dostavi. Prije nego će neko dostaviti, neko je morao da je proizvede. I to je nekako lijepo imati svijest o tome da mi smo svi jako povezani jedni sa drugima i da naša odgovornost leži u onome što je naša lična moć, šta ćemo da uradimo s tim kada je već to došlo do nas. Mislim, i meni nije teško da bacim, ne znam, ja ne pušim pa ne mogu da kažem, ali mogu ja da bacam smeće sa prozora, mislim, ali imam svijest da ako ja to uradim, neko će morati da to očisti iza mene. Odličan mi je primjer od nekih mojih prijatelja koji žive u Njemačkoj, kad dođu ovdje, oni su toliko anksiozni jer nema razvrstavanja otpada. To je tako fenomenalno za posmatranje, gdje nama to je tako daleka premisa da čak uopšte bacamo smeće. Mi smo anksiozni pri pomisli da treba to da se radi. A oni su anksiozni jer nelagodno im je kako će sad da baci onu limenku u istu kantu sa svim. Jer on zna zbog školskog sistema i obrazovanja, da ako to budu svi ljudi radili, to je ozbiljan problem za našu planetu. Mislim, ovaj primjer je meni bio zanimljiv iz razgovora koji sam vodio sa ljudima, jer sam primijetio kao šta ti je, kaže, ne mogu ti objasniti kako mi je nelagodno sad, ne znam gdje ovo da stavim. Dok, eto, to je jedan od načina da posmatramo gdje je kvalitet našeg života. Sve te stvari su jako povezane. I odgovornost da nešto uradimo drugačije je do nas. Neki će reći, pa dobro, šta ja da radim? Pa za početak razmišljajmo o načinima kako bismo voljeli da živimo. Kako bi izgledao taj svijet u kojem bih ja mogao da kažem kako sam, a da to nekoga zaista zanima. Ili da ga ne zanima, ali da ja nemam problem da kažem da mi nečije ponašanje ljuti, da ne moram da trpim neke stvari koje trpim samo zato što živim u uvjerenju da to tako treba i mora i ona čuvena naša ćuti dobro je. Ne trebamo da ćutimo, nije baš toliko dobro. Da, ne talasaj. Treba da talasamo, posebno kada imamo razloge da to radimo. I kada ovo govorim, želim da kažem da je uvijek važno da vodimo računa o dvije stvari, a to je da li se osjećamo sigurno i zaštićeno dok talasamo. Nije jednako lako svima nama da talasamo i tu smo mi koji smo privilegovani u obavezi da vodimo računa o svojim privilegijama. Dakle, što ja kao psiholog, ja imam ogromnu privilegiju da pričam o mentalnom zdravlju, jel da? Moram da budem svjestan posljedica toga što ću ja da kažem. Ne mogu samo da blabećem nešto u ime Amara, nego baš moram da zastupam stavove svoje struke. Da, odgovornost. Lična odgovornost kontroliše onu ličnu moć, da ona ne postane zloupotreba. To je ono što ljude nekad uplaši, kao, pa kako ću ja da kontroliram? Pa ne moraš ti, samo vodiš računa o odgovornosti koju imaš. Šta je tvoja responsibility, kako kažu na engleskom? Sposobnost da odgovoriš na zahtjeve sredine. To je sasvim dovoljno, ne mora ništa više od toga. Da. Da li onda, ako kažem emotivno nedovoljno pismene, da ne kažem nepismene, starije generacije, onda mogu da odnjeguju ili da stvaraju nove emocionalno, a i medijski onda pismene generacije. Prosto u tom nekom smislu edukacija je onda neophodna svima. Jeste, a mi imamo svoje pravo da osmislimo svoj život.
mi smo svi zatekli ovaj svijet u nekom stanju. Ali šta ćemo dalje da napravimo, to zavisi od nas. I u tom smislu svi smo pozvani na odgovornost za ono što radimo. Dakle, svakog dana mi svi proizvodimo neko smeće, neki otpad, ili ne proizvodimo neko smeće, neki otpad. Svojim novcem mi podržavamo određenu industriju ili je ne podržavamo. To je naša lična moć koju mi imamo. I sa takvim shvatanjem i takvim stavom možemo da kreiramo bolju budućnost, bolju planetu. A ako budemo odlučili da sagledamo šta sve ne možemo da mijenjamo, onda ćemo tu da potvrdimo onu priču da ništa ne može da se promijeni što god da ja uradim. Tu je važno da razumijemo da mi ljudi jako kratko živimo. Čak i da živimo 100 godina, mislim, nije to neki veliki raspon. Evo, mi smo ovdje na našom, da kažem, geografskom području vidjeli toliko promjena samo za 100 godina, jel da? Da je nekako to teško još uvijek vidjeti kolike će to posljedice zaista da ostavi po budućnost. Ali smo pozvani da uvažimo realnost. Realnost nije više samo naša lokalna, nego globalna. Dakle, ljudi zaista u opasnosti smo sa stanovišta globalnog zagrijavanja. Ne možemo više podržavamo uzgoj životinja radi ljudske ishrane. To doprinosi ogromnom uništenju površina koje mogu da se koriste za proizvodnju hrane za ljude. Ili, razumijete, zaista je velika društvena nepravda na svim poljima prisutna, a mi se i dalje bavimo nekim temama koje nisu, da kažem, od važnosti za globalna dešavanja. A mi smo opet dio tog globalnog. Opet, odoh daleko, suština je da se vratim na ličnu moć i da razumijemo da bez obzira koliko nam se nekad čini da je ta lična moć mala, ona je itekako dovoljna. Sad razmišljam da li da se pravimo da ovo nije palo i da nastavimo razgovor ili da se... Uvažit ćemo ga, to je realitet. Da, shvatit ćemo u moment. Sačekat ćemo da se stvari dovedu. Da se sredilo. Negdje razmišljala sam i o tome, o medijskoj pismenosti, ali opet medijska pismenost se pojavljuje kao posebna tema za neki naš naredni susret i za razgovor, ali ono što bih voljela, jer jedan si od predavača medijske pismenosti, već sam negdje pomenula da će biti i izborni predmet za osnovce, sad o nekim detaljima i svem ostalom razgovarat ćemo nekom drugom prilikom. Meni je zaista bilo negdje bitno da se dotaknemo ovih možda pa nekako nezasluženo možda zapostavljenih tema emocionalne pismenosti. Ali ono što bih voljela u vezi sa medijskom pismenošću jeste da samo jedan detalj ili jedno pitanje. Kako negdje da se izbjegne da se ne da primat formi u odnosu na suštinu. Kako da se i djeca, ali negdje i roditelji, da shvate da taj predmet, medijska pismenost, izborni predmet, ne bi trebalo da bude ono, ne znam, uzet ću nešto da me ne opterećuje ili neki predmet koji će mi donijeti dobru ocjenu ili nešto što će da bude ono, neka laganica, već da je to znanje zaista nešto što treba da im služi i djeci, moglo bi i odraslim, ali ajde da se zadržimo na djecu, da im služi i da ih dovodi u jednu bolju i povoljniju poziciju, ali opet da će dobiti znanje da se snalaze u mnoštvu različitih informacija, ali opet ne iz pozicije straha od onoga što će da ih sačeka, već da će imati moć i slobodu da se što lakše snalaze. To je medijska pismenost, to je nešto što bi trebalo da vladaju na isti način na koji ljudi vladaju kroz emocionalnu pismenost. Da li je to nešto što treba prvo da shvate djeca i roditelji ili roditelji, djeca ili sami predavači? Mislim da nekad mi često djeci dajemo da oni odlučuju i to je ok za neke stvari, ali opet ne smijemo zaboraviti da ta djeca uče od nas, odraslih, jel da? I mi ćemo da kreiramo, dakle, kako će da izgleda taj kurikulum. I naša je odgovornost onda da razumijemo kako je to djeci u tom kurikulumu, a s druge strane, dopalo mi se kako si to ti formulisala, da ne treba da ide iz straha. Ako ne budeš to znao, imat ćeš te i te posljedice, već da se ljudima i djeci ponudi ideja
da mogu da budu inspirisani da osvajanjem tih nekih znanja povećavaju svoju ličnu moć i svoj uticaj u svijetu i svoje postojanje u krajnjoj liniji. Da. I na neki način mogu da postignu i zaštitu osvajanjem te svoje lične moći i lične slobode, jer činjenica je da što smo mi više pismeni, bilo ovako, da kažem, ovo bukvalno pismenjavanje, emotivno ili medijski, mi smo više u kontaktu sa ličnim moćima koje imamo i manje smo podložni manipulacijama od strane onih koji bi se rado koristili od naše nepismenosti. I na mlađima svijet ostaje, možda taj kurikulum i ne bude savršen, ali će biti jedan pokušaj, pa će neko unaprijediti ga s nečim novim i u tom smislu treba razumjeti da ne trebamo da se plašimo savršenog ishoda, zato što to nešto ne postoji, nego da uživamo u procesu i da umjesto tako kategoričnog načina gledanja na vrijeme, posmatramo to kao jedan onako razvojni proces. Mislim, tehnologija tako brzo napreduje da je našem mozgu vjerovatno prečudno kako se to sve dešava. Baš jučer sam gledao predivan film, mislim da se zove Metamorfoza ptica, i koji prati tako neki hibridni dokumentarac u pitanju. I on prati tu ideju od pisama, pa onda kako objasniti nekome ko je navikao na taj način da postoje smartfoni i da mi možemo zapravo se vidimo instant, u istom trenutku, ne moramo više čekamo po pola godine da vidimo da neko je nešto napisao što je tad već zastarjelo toliko dugo. I u tom smislu naša civilizacija se ne razvija jednako u svim, kako bih rekao, segmentima da. Ni na geografskom polju, ali također ni u našem psihološkom svijetu. To što je naš kognitivni dio naučio da ako pritisne ovo, moći će ovo, ne znači da smo mi emotivno razumjeli koja je opasnost dopaminske zavisnosti ako ja pritisnem to, a mozak odradi čitavu sekvencu kao da sam postigao neki veliki zadatak, a ja u stvari pogledao TikTok snimak od 10 sekundi, a mozak bravo, završio si, sljedeći. Jer evolutivno smo ustrojeni da dobijemo nagradu kada završimo nešto što je za nas važno. I sad te kompanije tako zloupotrebljavaju to da čak su nam na TikToku konkretno ukinuli dugme play, nego automatski se pušta video snimak, više ne moram ni to da uradim, a isti efekat imam kao da sam postigao nešto mnogo bitno. Bio ja toga svjestan ili ne, taj osjećaj ostaje. I kasnije kada se zakucam u scrollovanje bez smisla, ja težim tome da imam osjećaj da sam nešto postigao. Dobro, ovo je opet individualna mapa, ali za svakoga od nas želim da ponudim upravo to, uvid da te stvari nisu tako jednostavne, nego da su jako kompleksne, da imamo posla sa jako ozbiljnim neprijateljem i da ne treba da ga podcjenjujemo, ne treba da ga se plašimo, nego treba realno da sagledamo. Ako je čovjek napravio mobilni telefon, ako je čovjek osmislio internet, pa čovjek može da osmisli i načine kako da koristi to, a da se razvija istovremeno, a ne da stagnira u svom evolutivnom ili na bilo kojem drugi način razvojnom pogledu. Da, pa i da mladima, ali i da starijima, da negdje bazično, mislim da sam o ovome već pričala, da im služi, a ne da budu sluge. I još ja vjerujem da je rano, kako bih rekao, u civilizacijskom toku, da smo još uvijek rano na tom razvojnom stepenu da to posmatramo kao alatku. Ja to gledam kao, na primjer, prvi telefoni. Oni su bili bukvalno stvar koju smo mi koristili. Znači, vi imate telefon i odete do njega, pa pozovete nekoga i završite razgovor i ostavite telefon. Ne nosite ga sa sobom. I u smislu kako je, recimo, nekad su neki drugi domeni bili mnogo popularni, kao što je bio MySpace ili šta li već prije njega, Tumblr, kako se izgovara. Ali sad nam je nekako zastarjelo, neprivlačno, ko bi išao, tako je cringe kad pomislimo na to. U tom smislu ćemo doći i do stadijuma kada će, to je moja neka pretpostavka, i društvene mreže i internet i sve biti ono kao ko to još radi. Jer smo otkrili načine u međuvremenu koji su mnogo efikasniji i bolji, koji su nam mnogo životniji, potrebniji, u krajnjoj liniji nama više koriste. A mi još uvijek ne znamo koji su to načini. Ali negdje otkrivat će se. Otkrivamo i dalje i otkrivat će se i pozvani smo zato da budemo budni, da imamo svoju svjesnost, da ako zateknemo sebe da nešto radimo što nam ne prija, pitamo se zašto ja ovo radim, da li postoji neki drugi način da zadovoljimo ovu potrebu koju imamo, a da nije neki koji je bolji za mene, za zajednicu oko mene, jer bez razvoja te svjesnosti osuđeni smo da budemo žrtve.
kapitalističkog poretka ili bilo kojeg drugog. Razne neke sistemi prosto koji tako postoje i funkcionišu. Ono nešto, utekla mi je misao. Šmugnula mi je misao, ali sjetila sam se, upravo sam se sjetila o tome da tokom dana nije zgoreg zapitati sebe kako se osjećaš ili kako se osjećam, i dopalo mi se ono što si negdje pomenuo, da to uopšte nije znak slabosti, nego uspostavljanja jedne veze koja je neophodna prosto, da bi onda i veze sa svim drugim ljudima iz raznih sfera u principu funkcionisale, i ono što sam rekla, da pozitivno utiče na kvalitet života. Hvala ti što si došao danas i što smo razgovarali o svim nekim temama. Mislim, razgovarali, negdje smo svako onako pomalo zagrebli, ima tu još dosta stvari o kojima bi valjalo pričati. Pričat ćemo. Medijsku pismenost negdje onda ostavljamo kao neki zaseban segment, ali ovo mi je bilo danas mnogo važno da progovorimo o emocionalnoj pismenosti, tako da hvala ti puno. Ja osjećam isto i veliku zahvalnost na pozivu i zaista volim da koristim prostor koji imam, da pričam o onome što je meni pomoglo da promijenim svoj život, jer shvatam koliko život može da bude prijatniji prostor za život unutar nas, s polja, šta možemo da uradimo sa sobom, to su fenomenalne stvari. Tako da puno hvala na prostoru i nadam se da ako je iko čuo, da je osjetio neku toplotu ili toplinu ili ideju da može da bude drugačije. To bih smatrao baš velikim zadovoljstvom. Mi negdje svi ovdje gajimo taj neki pristup ovim našim podcastima i nekad razmišljamo o tome da dovoljno da jedna osoba neka čuje nešto i neka se malo zapita ili da je bude intrigantno, neka nastavi dalje da istražuje, nama dovoljno, mi smo onda srećni. Hvala ti puno. Hvala puno.